niste me razumjeli. Ja ne da sam odlučila napustiti faks. Ja sam ga već napustila. Molim? Kak misliš napustila faks? Napustila fakultet. Prekinula si faks. Da. Pa šta je tebi? Jesi ti normalna? Pa mi ti rinčimo po cijele dane i noći da bi ti mogla uživati u životu, da imaš sve što želiš, da možeš izlaziti, zabavljati se sa društvom, kupovati si krpice, odjeću, da uživaš, da studiraš, da se ne moraš mučiti ko mi. A ti ovak, kak misliš prekinula fakultet? Šta ti je? Slušaj me dobro. Slušaj me dobro. Tvoja majka crnči od jutra do mraka. Od mraka do jutra i tako u nedogled. Da bi šta ti? Da bi šta bi ti? Odustala od fakulteta, pa jesi ti normalna? Znala sam da me neće razumjeti. A ne tako sam i naivno to rekla. Trebala sam šutjeti. Mislim, imaš još godinu i po dana. Godinu i po dana ima da to stisneš, završiš kako znaš i umiješ. Jel jasno? Jel me razumiješ? Ali tata... Ma ništa, tata!